بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، masing-masing kita niyo mansubat. Matawad din naka na to mansubat. Muna naka na to in 5 mafa'il. Maf'ulun bihi, maf'ulun ma'ahu, maf'ulun mutlaq, maf'ulun li ajlihi, iban maf'ulun fihi. Naka na to na. Damikyan naka na to in al-hal. Yan pauno min naka na to. Way. Mahapunin insyaallah kaunnatuin al-munada ibansin al-mustathna bi-illa. Al-munada ibansin al-mustathna bi-illa. Unin hatisin munada. In munada, in hati niya bang pakato amuin tiyawag. Amuin tiyawag. In timawag, impagtag kanya munadin, al-munadi. Al-munadi, ismul fa'il, siya yung timawag. Al-munada, siya yung tiyawag. Lang kutakon ko yung kuya Zaid. Impagtag ka ko ako'y al-munadi, timawag. In tiyawag ko hi Zaid, inggan niya al-munada, siya yung tiyawag. Tamam? Naam. In munada, in ma'na niya, ismun yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida. Ngan, dumatong siya puasin panyap hipagtatawag. Ngan, dumatong siya yaka, kumuddan siya puasin panyap pag-usalon hipagtatawag. In mga adawat, in adati ni panyap. Ha? Panyap, adawatun nida hipagtatag. Panyap, pagtatag. In kato naman in panyap hipagtatag. Ya, o, nuta, ay may pagtatag pa. Pakato. Lang niya, o Muhammad, o Zaid, atawa ya Zaid. Ya Zaid. Nampan niya pipagtatag. In mga Arab, mataod adawatun nida nila. In tanog, amunay niya. Ya Zaid, ya Amr. Adat nida yan. Napan niya pipagtatag. Ada pun mataod pa pan niya pipagtatag nila. Biasim mga bedin. Biasim mga Hamzah. Ipagtatag nila yan, bang masuok. Long tabi sini, kausingan mo. Abdul Azim. Long ko, Abdul Azim. O Abdul Azim. In arin dito ipagtatag, imana niya, ya, tawa o. Naam. Long ko, Muhammad. Sa pag-usalon bang masuok. Bang masuok yung pag-usalon hamza sadya. Naam. At tawakan mag-usal sila mga hayya o aya. Aya. Sa inyo to pag-usalon bang mga malayo? Aya ataw hayya ay pag-usalon siya bang malayo. Lang mo aya nabilu. Hal tasma'uni? Aya, Nabil. Aya, ya. Aya. Naam. Namataod adawat sin nida pag-usalon sin mga Arab. Mahalaga na hindi amuin isem puas sin nida yaon hipagtatag. Unim baris niya. Amo ti mahalaga ka. Lang tatawakon ko, ya singan mo Abdul Azim. Unim pagbaris ko, ya Abdal atawa ya Abdul.
atawa ya abdil. Amo ating kakunan sing grammar. Unim baris duhol. Puasin ya. Tamam? Amo rin yung pangadjun ta. Amo in ngan dumatong puasin panya pipagtatag. Tamam? Na. In kahupuan niya. Lima in situation. Memorize nyo sadya. Lima in situation singan puasin nida. Halom sin limay ni. Tabi humay. Intuwi ni mansub. Indua mabni ala dham. Pila rin situation kataan? 5. Sma'u? Pila rin situation kataan? 5. Indua mabni ala ad-dham. Amin ini. Mabni ala ad-dham. Ampain ini mansub. Ini into mansub indua mabni ala ad-dham. Tamam? Okay na? طيب. Tagna antaha mabni ala ad-dham. Paunahon tayo mabni ala ad-dham. Kuno ingan puasin nida mahinang mabni ala ad-dham. Muna. Idza kana alaman mufradan, apabila intiyawag mo ngan alam ngan sinambuk tao mufrad. Inhatisin mufrad da hindi bima'na ingan niya bukun mudaf. Bukun day sab syabih bil mudaf. Bukun yung maksud si mufrad day doon muthanna ibang jama' bukun. Inhatisin mufrad day doon balikan ko. Bukun siya mudaf. Bukun day sab uno syabih bil mudaf. Oy. Arakala mahilo kamurina kita. Masali rin din syabih bil mudaf. Tabiho. Kuno siya mahinang mansub. Kamu jagahin yung marayaw ini sabab matod magbabas sa hadith. Sambil pa biyaw, di naman magpakasayo. Ya Rasulullah. Di naman pasal di magpangadji nahu. Tumagna kita rin di rin hamansub. Kuno siya mahinang mansub. Tuwing taon. Isa. Apabila ingan tawakun mo yaon mudaf. At inimpuas niya mudaf ilay. Biya simya dingan. Lang tangan kamumuhan abdu. Abdullahi. Mudaf ilay. Okay? Abdu al-azim. Ano pa? Isinta ka nga na Abdul hindi. Way na? Ikaw ra Abdul Azim? Abdul Hamid. Abdul Hamid, mudaf ilay. Bangin tiyawag mo, ingan niya mudaf. Ingan sintiyawag mo, mudaf. Inhinangon mo, nasabon mo ngan niya. Ya Abdallah. Ya Abdal Hamidi. Mudaf ilay. Tawag ako no, ya Abdallah. Ikaw. Uno yung barista. Uno yung barista nini. Uno yung barista. Ya Abda Dallahi. Ya Abdal Azimi. Asumunta ko may tayong barista as long musabab intiyawag mo mudaf. Tamam? Nabangaw ni man ya Rasulallahi. Rasulullahi. Mudaf ilay. Bang mukyawag ya. May nang nauno. Ya Rasulallahi. Nabangaw magbas sa hadith. Qala ya Rasulullahi naway. May nangadji na. Tamam? Tamam wala la? Tamam. Naam. Hambuk na di magkapinda. Amurain mangalang hi Abdillah. Bisan mo takon ya Abdillah ringan na to. Mabni. Oh, samari na jail na. Na jail na kayo. Na jail na ya Abdillah. Tamam. Okay na insyaallah. Panagnan hal, okay na? Toy. Inhikarwa, may nang siya mansub. Pero yung pag-i-arab ta, ya. Long mo ya adat
Adatun nida. Panyap, hipagtatag. Adatun nida. Adat linnida. Mabni ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Abda. Munada. Mudaf. Munada. Unat si munada. Min tiyawag, mudaf. Mabni atau mansub? Mansub. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف. نعم. إن الله لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم. أوكينا؟ مفهوم يا شباب؟ مفهوم. تمام. يا عبد الله قم. يا عبد العظيم قم. نعم. انهكار هو إذا كان شبيها بالمضاف. نعم. إذا كان شبيها بالمضاف. ما معنى إذا كان شبيها بالمضاف؟ انهكار هو حال. انتبهوا معي. Apabila syabih umanggil pamudaf. Bukun siya mudaf sa umanggil syabih bil mudaf. Uning piyag-anggilan nila. In mudaf ibansin mudaf ilay kamawmuhan dumatong dua kalima mag-agad. Nasimbiyay ni Abdallah. Tamam? Abdallah. Pag-uwusin mudaf, ibansin mudaf, in idafa, magma'na siya bang bukun fi atawakan min atawakan ano pa? Fi min ibansin lamul ikhtisas. Amo ni ma'na sin mudaf. Lang mo ya Abdallah ipon sin Allah. Hindi ni ma'na niya. إيبون لله الاختصاص. تمام؟ نعم. أم بين شبيه بالمضاف مجمعنا سيا يتمم معناه إم معنى نيا كمدا سيا إلى إم معنى نيا إلى ولا سنكسود مريان كان سيا بكون سيا مضاف. انتبهوا. أتقول كمسين مثال يا طالعا يا كو tiyawag mo, ya kaw sumakat. Tali' ini sumakat, tala. Ya kaw tali'an jabalan. Ya kaw simasakat bud. Kudanan ba siya ma'nahan ya tali'an fil jabal? Ya tali'an minal jabal? Ya tali'an di kudanan. Unin ma'na niya, ya tali'an ilal jabali. Ima'na sinday di ila. Ampain ila wairun ma'na sin idafa ila. Ima'na niya pilara. Mangbukun fi, makata nyo na insyaallah in mudaf ilay. Min fi iban sin lam. In lam bang bukun lit tamlik atau lil ikhtisas. Ampain dahil ma'na niya in jumukup ma'na niya ila. Hangkan dalawang sin mga ulama in siya rain di isyabih bil mudaf. Bukun siya mudaf. Syabih bimada? Umanggil sadya siya pa mudaf walaysa mudafan. Nabi adin yung pag-i'rab mo kanya. In syabih bil mudaf, muna ipag-explain mo bang kung mag-explain lang mo syabih bil mudaf, in ma'na niya jumukup kanya ila. Ang kan siya kuddanan mudaf ilay. In mudaf. Tamam? Naam. In pag-i'rab mo kanya lang mo ya adat nida mabni ala sukun la mahal min. Tali'an munada uno syabih بالمضاف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة في آخره جبلا ونعرب سن جبلا ونعرب سن جبلا مفعول به سبب سن إن طالع دين دي اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. مقاطع يرى إن شاء الله إن اسم الفاعل أو فانكشن يبيع سياسين فعلني بيقرا قو إميان
ya man tatlu'u أو تطلع إلى الجبل. تمام؟ نعم يا طالعا جبلا. إذن hikarwana say kwan. Pilain kuno siya may nang mansub. Muna bang siya intiyawag mo ngan niya mudaf. Atawa intiyawag mo uno syabih bil mudaf. In hikatu niya apabila intiyawag mo nakira. Hati sin nakira wala mo tiyudjo. Wayro yaksud mo hang katao. Hisyusyo na. Nakira ghayru maqsudah. Nakira in ism pag-uuswayro yaksud mo hang katao. Hisyusyo na kanila kudanan singan niya un. May simbiyad din. Aun tao nahug palom sin lihak. Nahug palom sin lihak at tawakan pa mga lungag malawom. Naam. Yaon na siya rin doon halawom, mangayo siya tabang. Imian siya halawom niya, ya rajulan, khudh biyadi. Ya rajulan. Bangkan yun, tao yaon na ngayo nang abot tabang. Aum baha, miyaksod niya tao, at tawa hisyusyo na maglalabay. Hisyusyo na. Naam. Hati niya nakira. Nakira yung pakayon niya. Sarta, wayroon miyaksod misan ang kato, hisyusyo na. Bang siya mag-usal na kirap, way miyaksod misan hisyo, unin baris niya subay. Mansub. Subay siya imian, ya rajulan. Ya rajulan. Ya kau usog. Hisyusyo na. Nakira, ghayru maqsuda. Mamana ghayru maqsuda, way miyaksod misan ang kata, way ron tukila, hambu. Hisyusyo na. Khudh biyadi kawain lima kuini. Atin ya, sa katako patas. Now, nabang siya may ingat magnahu, so siya imian niya rajulan. Matbang siya imian niya rajulu, nama kari siya pahambuok. At ini aw miyaksod niya. Nabangin tao makapahamday sa manahuri siya tabangan. Sa buko na kulong niya miyaksod, aw miyaksod niya tao ruhay. Tamam? So siya imian uno, ya rajulan, khudh biyadi. Kahatihan na sintao, nangabot tabang hisyusyo na sadyay lumabay rin doon man dyan ito habang kanya. Biyadi nin pag-iarab, لهم رجلا منادى نكرة غير مقصودة نكرة غير مقصودة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره أو على آخره. طيب بلين حال ما هنang siya منصوب bang intiyawag mo ngan mudaf atawa intiyawag mo syabih bil mudaf atawa intiyawag mo nakira غير مقصودة. Hafal na insyaAllah? Mansubi ni katana? Tay. Kung ano yung mahinang mabni, mahinang siya mabni harwahal. Harwahal. Muna bang intiyawag mo alam. Hati sin alam, ngan tukila. Ngan tartanto. Pag-ubusing ngan yaon, mufrad. Hati sin mufrad. Bukun siya mudaf, sabab bang siya may nang mudaf, may nang mansub. Bukun day sab syabih bil mudaf, sabab bang siya may nang syabih bil mudaf, may nang uno, mansub. Amatin hati sin mufrad. Bukunin mufrad, maksud sin mufrad din doon, muthanna wan jama' bukun. Unin maksud sin mufrad din doon, bukun mudaf, bukun day sab syabih bil mudaf. Bangingan tiyawag mo. Tukila, ngan niya tod, suway mo mabnihun ala dham, laungta. Dil ka mo kunungan. Ang kasi kaya sulat ko nila, yari Zaid. Ngan tawa, alam. Alam at tawa bukun. Alam, tinangan niya tod, proper noun. Laung ko, ya Zaidu, mabni. Ayaw ko imen ya Zaidan. Masakaw. Ya Zaidu. May tatuhinang mo, pikit mo hadapan. Hinang mo mabni ala dham. Alam mo sabing tiyawag ko isim alam. Mufrad. Bukun mudaf, bukun day syabih bil mudaf. Nasway mo siya piksun magtuy. Lansangon mo na si harapan magtuy. Tamam? Nabiyad din yung pag-i'rab mo. Ang taon mo, isiyupen takangan din. Ikaw isyungan mo. Aljimar, maunit la ako na Arab. Isiyupen takangan namin biya. Nizar. Ya unim baris. Niza. Uno. Ya nizaran. Niza.
يا نزار ميتة سبب لوم علم مفرد سويس مبني. يا فاطمة يا زينب تمام مفرد علم تمام. نعم بيعني نبقى إعراب لوم يا أداة نداء مبني على السكون لا محل له. زيد منادى مفرد علم منادى مفرد علم مبني على الضم اكسها ضم. نعم منادى شيني اوكي na law mumita siya nakasud pa mansubat, masira siya mansubat. Ang musajjim baris niya ini mabni ala dham. Sa in mahal niya mahal nura. Nasab. Haulihan mo na hibutang law mo fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Mita maf'ul bihi. Siya makaingat. Pasalin inya yaon, biada ko imian unadi. Tawawon ko. تمام نبان قو إميان أنادي زيدا نبان قو ين أنادي فعل مضارع إن بيرس مفعول به تمام هنكن ده بان قو إميان لوم يا زيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به بيأنا قو إميان أنادي زيدا تمام wala ka mo na hilo way na lang kahawa na to ya kaya na ba yung kahawa ha طيب last na طيب nalaw mo bang muthanna biyad din na ya zaidan biyad din yung pag-i'rab ta ya zaidani bukon kayo yan ya zaidanu way na ya zaidani إعرابان يقولون يا زيداني يعني ينبغي إعرابته مفرد علم مفرد علم أمسجى مثنى مفرد علم نسيه بهذه ينبغي إعراب تركب زيدان منادى مفرد علم مبني على الألف لأنه مثنى في محل نصب مفعول به تمام مبني على الألف مفرد علم منادى مفرد علم مبني على الألف لأنه مثنى نبang tayo يا زيدونة يا din yung pag-i'rab يا زيدونة زيدون منادى مفرد علم مبني على الواو بيأدا سياسين المسجمين ما فيكس نسيارين دون نعم تمام لأنه جمع في محل نصب مفعول به مفهوم يا شباب طيب هنا بوسن كونو situation ما مبني على الضم إذا كان نكرة مقصودة إن كائن غير مقصودة ويم يقصد أمبين إني مقصودة أو نتجم بان بياكي مو نكرة pag-uus أو يقصد مها نكرة يون سوي مسيا لنسنgun harapan لون تا ينون تكو يا مسلمو إن مسلم نكرة يقصد تكو يا مسلمو يا تاجرو يا قوم mag-uusaha unuhon mo na yung barisin haruhol bang yaksud mo misan nakira lansangon mo uno harapan ya tajiru ittaqillah ya muslimu addi faraid Allah ya mu'minu qum bihaqqillah tamam na'am besin biaddiin ya syurtiyan nakita ka urwa pulis haran siyagaw ka wayron laysin mo lang mo ya syurtiyan ya kamurwa pulis ono lang niya. Alam mo, saggawan yun na. Blapon mo isa. Ya syurtiyan, naam, iqbida alayya. Saggawan yun na. Naam, nabiyanin yung pag-i'rab. Ya syurtiyan, ya adat nida, syurtiyan, munada, nakira, maqsuda, mabni ala al-alif liannahu
مثنى مثنى في محل نصب مفعول به. يا مسلم، يا قوم مسلم اتق الله. مسلم منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب مفعول به. إذن ملخص sin nakanato. In munada, inhati sin munada mingan puasin amuin panyap ti pagtatawag 5. In 2 mabni ala dham. In 2 mansub. Uno naman in 2 mansub bang intiyawag mungan mudaf atawa syabih bil mudaf atawa nakira ghair maqsuda. Kuno mahinang mabni bang intiyawag mungan mufrad alam atawa kan nakira maqsuda. Mafhum insyaallah? Kung na mahunita, wairan do ka complication ni way. Arrangeul musajjaha umu. 2 iban 2. 2 iban 2, 5 sila kata. Tayyib, mari kita pahikarwa. Okay na? Okay na dapit man insyaallah? Mari kita paamuin pagtawagon al-mustathna. Al-mustathna. Al-mustathna amuin lipuas lang sinsinog. Amuin lipuas. Inhati niya amuin lipuas excluded lang simbasang galis. In fi'l istathna yastathni fahuwa mustathnan. Istathna lipuas niya. Kiwan niya ba? Uno tayong piyagtagi ni. Biya exempted niya madto. Tamam? In mustathna amuin na exempted. Amuin exempted yadto. Laong ko. Di matong na yung katan, hibakar na kuman. Hibakar siya yung mustathna, siya yung exempted. Tamam? Okay. Okay na? Okay na? Okay. Before ako madto pahukuman 2 taod, hatihan yung sadyain 2 para kalain. Kahatian nyo na pag-ubos biidnillahi ta'ala. Balik na yun, iniyawat ka muli kabukatan tuod. Laong ko. Hadaral juyushu illa Muhammadan. Imatin na yung mga sundalo, juyush, sundalo, except, ipag-exemption ba yung mga kuwan, istithna? Mataudsan siya, sa infamous illa, bang bukon mataudsan sila, in siwa, in ghair, in hasha, in khala, ano pa? Hasha, khala, ano pa? Ada, in sila ini adawatul istithna. Mga panya pipag exempted isab. Adawat il-istithna. Adawat al-istithna. Poy. Infamous amoy ini tanong. Di matong na atawakan nakaaten na nakahadir na yung mga sundalo malaingkan hi Muhammad. Hi Muhammad ay hasundalo. Unim pagtag sin ini adat uno al-istithna. Unim pagtag sin ini, amoy exempted. Al-mustathna. Unim pagtag hay ni, amuin kiyawa daing kanya, daing ha-group niya, exempted in kuwan niya. Mustathna, al-mustathna minhu. Tamam? Okay na. Atin niya, in rukun, aun mustathna minhu, aun adatul istithna, aun mustathna. Tuwin tauda, bang siya juko pintu yaw nunin pagtag, tam. Bang jukop katu ha jumla, yaun katu nunin pagtag, tam. Hati niya, juko, perfect. Yaun katu tuwin rukun. Tuwin rukun nila. Tay, bihaon, tabi humay. In mustathna, amuin ini, tuwing situation niya. Manjari siya mahinang baristaas, in pag-iarabo kanya mustathna, mansub,
ataw magkahinang siya badal, ataw depende ha mawqi' niya min al-jumla. Tura. Tabihu ma. Samarayson ko kaniwat nyo kahatihan. Kuno siya mawajib barisan mo taas. Mustathna. Amin ini. Mawajib mo siya barisan taas. Bang. Tam. Jukup katan yaun. Isa. Pag-ubos in jumla. Muthbat. O si muthbat. Hati si muthbat affirmative. Wayroon negative. Bukod negative form. Way na niya. Biasin mga ini, positive. Hadar al-juyushu illa, da hindi, wajib mo siya barisan, taas. Mahita mo siya wajib barisan, taas. Sa wablong mutam, plus, muthbat. Una si muthbat, positive form. Wayroon negative. Tamam? Okay na? Okay. Ikarwa. Manjarin dua hal. Manjarin dua hal. Barisan mo taas mustathna atau mahinang badal. Dua. Kuno apabila siya tam plus nafi o nafi. Yasin biyad diin. Ilaw mo. Ma qama ahadun illa Zaid. Turanyo, ma nafi atau muthbat? Nafi. Haunin mustathna minhu? Mustathna minhu. Adat mustathna. Cukup? Cukup tam plus nafi. Tumtuman yun. Bang nafi plus tam cukup kataan manjarin dua. Manjari kau imian. Ma qama ahadun illa Zaidan. Korek bisara mo? Yung pag-i'rab mo rin di mustathna منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. من جري مسياهنون إلا زيد. ما يتنين إلا زيد لو مبدل سن أحد. مقا كان يورين بدل إن شاء الله تعالى. بأن قوئميا ما قام إلا زيد. تمام؟ ما بقسليوم. دوا ونم من جري نصب مستثنى أتوا دپانون ملong مبدل. Sa atis yung badal ini magad siya, unin niya biya tuloy siya yung baris niya. Maqama ahadun, Zaidun, badal. Pakatan nyo rin badal insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jayid, dua hal na ito. Inhikatu niya. I'rabun mo siya, depende ha jumla, ha tampat niya. Kuno siya mabihad to, ikaisa niya, bang siya nafi, aung kiaunahan sin nafi, iban, bukun jukop, in rukun wa irun dainun mustathna minhu. Example niya. Law mo ma qama illa Zaidun. Kunin na lawa daini mustathna minhu aw nafi banga hal biha ini i'rabun musya sa kaula-ula wa irunin nafi iban sin ini. Bang tahigin ini bansin ini. Uno nakmani makapin. Qama. Uno ni Arab sin qama Zaidun. Fa'il. I'rabun mo siya rin di fa'il. Mithal. Long mo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naam. Lammu ma qultu illa. Barisin niyo kunin haulahan nini. Ha? Unin i'rabu kaniya. Maf'ul bihi. Sabab bang mo ingunin ini. Iwan mo niyaon. Qultu al-haqqa. Maf'ul bihi. Mayta. Sabab aun qa'ida. An-nafi. Nafi. Ma'an nafi. Ithbat. Nakaan nyo ang mathematic? Negative plus negative equals positive. Nakaan nyo? Negative plus negative equals positive. Ang kandalong niya salib, zaid, salib, mujib. Nafi na unahan. Iwan sin illa. Bang muiwan karwa,
إن قوى سن مفعول به بيتر إن قوى مفهوم بلين حال سن مستثنى تو مواجب النصب كونوا بان مثبت إبان تام كونوا منجرين دوا بان منفي إبان تام كونوا نمو اندبندها جملة موقعنية apabila غير تام إبان منفي. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة آتي محمد وسيلة